πρέπει να το ασφαλίσουμε. Να asfalιστούν τα όρια των εθνών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Bisogna ripartire dall'integrazione dei cittadini nel progetto Europa, quindi ridurre la distanza fra elettori e scelte politiche. Ik vind de Europese democratie een mooi iets. Ik denk wel dat het wat directer betrokken kan zijn bij de burger. Hi, ik ben Daniel. Ik ben een student van 21 jaar en ik studeer bedrijfskunde. Είμαι ο Μιχάλης από την Κύπρο. Είμαι 77 χρονών. Είμαι νηφευμένος, 2 παιδιά, 4 εγγόνια. Sono Chiara Licandro, ho 31 anni, mi occupo nella vita di consulenza del lavoro. Η ασφάλεια για μας είναι πολύ σημαντική, διότι ένας πολίτης για να ζει άνετα, να εργάζεται και να δημιουργεί, πρέπει να νιώθει ασφαλής. Un'idea condivisa sulla sicurezza dell'Unione Europea è appunto quella di istituire un vero e proprio esercito europeo, dare più strumenti all'Europa per renderla più sicura. Tijdens het panel, mijn concrete voorstel was één Europees mediakanaal. Elke lidstaat heeft zijn eigen mediakanalen, maar je hoort eigenlijk nog heel weinig over wat er echt in de Europese Unie gebeurt. Non c'è strumento migliore dei mass media per riuscire a portare avanti questo obiettivo. Heel veel mensen en kiezers eigenlijk merken dat er niet echt een directe link is tussen wat zij zeggen en stemmen en wat er in de Europese Unie gebeurt. Πιστεύουμε ότι για να εφαρμοστεί μια τέλεια δημοκρατία πρέπει να σταματήσουν κάθε είδους διακρίσεων. Per me l'importante è che la mia voce venga ascoltata, che sia io donna o uomo. Ja, wat ik dus verwacht van de volgende panels is eigenlijk gewoon concrete adviezen aan het Europees Parlement. En dan hoop ik eigenlijk ook heel erg dat daar serieus naar wordt geluisterd en dat daar serieus naartoe wordt gekeken. Σαν ένας παππούς από το ανατολικότερο άκρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θέλω να ακουστεί η φωνή μας στο κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε τα παιδιά και τα εγγόνια μας να ζήσουν σαν Ευρωπαίοι πολίτες ευτυχισμένοι.